nayo na gusika mutu sorobotronde niongo kumanyubuna aboroki gwakurwa ase chiskuru nigo benyoreire amaigerio wetera omoroberio o health beginning wetera eskuru ya Greater Grace Academy nigo omoroberio yo bagokoena na amaigerio igoro yo botumeki bwemitandao yekerero nabo igo asensemo yo bolemi nabo igasensemo yo bochenu erinda gosira aboroki gwa asingencho yokwegendelea mulikito daipo na sanya na mange Gunenchera yemo yokwena kianga aboroki wanko egendelea bale gwetera omoroberio o competence based curriculum CBC eskuru ya Greater Grace Academic Center Mosocho nikobono yabeire gekoena na libagari abene gocha saboroki wakura chiskuru ao chietana ine ekenyorukia nyabondo eliokonyora amaigerio. Cha kwanza ni digital literacy, masuala la digitali. Kitengo cha pili ni masuala ya food and nutrition ambapo tunaangazia aina ya vyakula na zile madini ambazo zinazo. Kisha kitengo cha tatu tunaangalia haswa lishe bora. Kisha tuna kitengo cha nne pia muhimu sana ni kitengo cha afya ambapo tunaweza kuwafundisha kuhusiana na afya. Asentunda ya kabere bono aboroki wabekera sigia kabere korwa ebinyoro ao nigo banyara wesokia na konyora amaigerio ase Naomi Magoma agotwerera obuya bwa maigerio ajwe. Gusangane kitasini kia Ndizi TV omworokia Abraham oyotenenete omoroberio ywe niganyara koerera asobwagare obuya bwa maigeria yogo chia saboroki gwa. Imekuwa na manufaa kwa wanafunzi ambao tumekuwa nao. Mwanzo kabisa katika kitengo cha digitali tumeweza kuwaruhusu wakatangamana na kompyuta, manake katika STEM Center tuna kompyuta na vifaa aina tofauti vya kidijitali. Katika kitengo cha afya wameweza kunufaika pia. Kando na yale wanasoma shuleni, angalau wakija hapa wanaweza kuongozwa moja kwa moja hasa katika first aid. Hao watoto wameweza kujuzwa namna ambavyo kukuza vyakula, aina ya vyakula tofauti, madini ambazo zinapatikana na hata mtindo wa kukula. Chinga kichecho abaibuli banyara gwikirana asomoyego yubogo chengera abana babo nigo bagokero omoroberio ywe asebate banga nigo bakonyire muno abana asechinka ade ko Ndizi ya Ndizi ya mwana uyu ebinte ebinge mbirata mwana onora gari class 9 narajira kwalire buya onde ngenja soma gango kisana okoranga buya bakomorokerani ndo chenga nimba tumatumenga ngo chigwetani ono wesi byo manyirenga kya wesi ya makokai kera alu none nyumba yo bochen bono lendo chenga na bachenchiti komenta nayo nigo Abraham anyara koerera ekerenga ekenene gikia bairete gochaka omoroberio ywe bwo gwa kambia mono gochia ase binyoro ase boigo batebirenga libagandirororo asabana bayakwelikia elio banyare wesokia sobonge elio banyare konyora amaigerio wetera skuru ya The Greater Grace Academic Center egotoka chinsemo chia Mosocho. Kwa pia tunaangazia their well-being pale ambavyo wanaweza kujitunza kivipi kama watoto wadogo, namna ambavyo wanafaa kutangamana na walimu, wazazi, watoto wenzao pale. Hali kadhalika tunaangazia hali yao. Ejina renchire yamo eskuru ya The Greater Grace Academic Center Mosocho egenderete gokinia evirengo ao gati abana asokonyora maigerio yekerero. Saturday inaitwa health beginning. Mali wanafunzi wetu wamekuwa kikuja hapa hivi. Tunawafunza afya, tunawafunza first aid, tunawafunza maneno ya usafi. Na pia wamekuwa kikula vizuri. Ginko ripoteria egetaseni kia Ndizi TV kurwa skuru ya The Greater Grace Academic Center Mosocho yogotoke ward ya Bogeka ebunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii elietalia Nendipon asanya.